Mayong buntag matalom nun, Pasko na po sa BFAR matalom substation matalom dito among itor sa Pasko sa BFAR matalom. Okay. May matalom Pasko na po sa BFAR matalom. Denver ball here. 12-point Laker lead. See if the Nuggets have an answer as we go into 2 minutes. Grant fires up a three. May matalom nun susod sa BFAR. Pasko na po sa BFAR matalom. Mga Christmas tree. Mga bilin. Santo Niño. Mga matalom. Pasko na po sa BFAR department.